Ada closing dan tulis ko na. Arat yani sa iyo ba? Kaya siya rin closing. Kaya ko nila closing. Ay, ang bore. Ya, si closing. Ada kuaya bali na ulit. Confuse ay may awari yan. Thank you bore yang kita. Tawes. Okay. Kairo. Nang kan ko na player eh. Ayan sa mga ko.
Maori. Tarawa mano. Tarawa mano kata pena ni Maori nanon ti ngapong anang temero ayo. Sa kukuray ni busmahin kami nokon na conference Tarawa Kiribati West Take. Ada karawa ki Tapi mewa September o tanga wo pi mewa ante moronai campus. Ada conference ayo ay Tarawa ki don auta taniera bi wakoro the General Authority 70. The council the Pacific Area Presidency. Are accompanied by Elder Jeffrey M. Nicoya, the Area 70. Ante yo ay yang anak yung pa na contact the conference ayo. Manya sinawagi game mo yan katanwata. Teman katanwata yay the youth at the YSA parents devotional ari nakarawagi detaili kayo 6 p.m. Tetapo puni kayo na maaari ng mga kawag na konti devotional ari nakarawagi di bakantay tiyaw ano. Nakamuhan katanwata sa kanakuha ni Matang, we ask you not to record, transcribe or otherwise electronically transmit the message of the general or area officers of the church who speak to us. Thank you for your help in ensuring that this request is followed. Sa pupusi pa, enake di coach na kina ki tami inanon tayo dinari ta conference ayo. Tarawa mano sinang wagin tayo sa pankuring busmayan kami nakuya na pera iluway karin akiaraw rin tayo. Sina kaukiran di nene nampanan di mewa. Nora di menuya. Awara sauratay Brother Davis tau merawa. Ada na kaukiran di tataro. Depende di team in the primary pautake api tiruruay. Asakan ko na ko sauratay. Dear Heavenly Father, thank you for this
beautiful day and for letting us all be here together. Help us feel the Holy Spirit and, and learn more about your Son, Jesus Christ. Please bless the speakers so they can share what you want us to hear. Sekarang para mungkin di jadi ni kau kuki, mau narik itu terus, iron narantai ya ro. Aku tahu wakor, aku tahu ni kau ya, mina, aku tahu wakor. Sekarang kau di kita nak present tu kami. Ai kai tanan business as skai nanu ami bo ta kanon tanan business ai kai sa kukurin mo tara keran brother komeri tamera mainari ki baade bait track de beso west take ngana kambo to ka do ai kosa gaten baimi Aki ato to kaya kasanan. Tain mane kai atau roin karige di tenakoni pong at Amerik tirak. Ang anas vete aram kwatire kinabenta bor kami na yay. Juriata kya ueta. Korambas sirikai. Pakat tatawa. Tok takau tu tenawa. Prata kulene kautu rotake tamura beniata maiko teitema tetebeno tokindekai piketara tekitea mot sibel mion atanar beres tong Mackenzie mangkya kimere kayye turamo abaderiki poto bebere heritau temek taniera kai boboki tiraga matakite toauru wota tetabia davida son hudson kia Maxwell Yeremia Michael Terak Mikieta Michael Metan Nawaya Kape Uruatarawa Pendeb Nathan Lankain Rotan Kiado Naikara Roto Reyes Brennatau Moses Robinson Tenno Tikawea Antiria Titag Yapo Chotai Peutag Kan Squaba Poricab Yareto
Tapay Abiram Puaka Thomas Tirara Puautua Periatau Periatau Nabiatua Jotai Payang Kain na bayang kamatinan tabara kami ni Tarakap sabi Tawaya sabi Itaw peyata Mansire iniri aniri British Assyria Benetage ben Yotaray Yonachu Titenang Monibwe Tarawa mana unakay ato roin karigete na koni po ate miriktira ang nakamuto kaya tari raw mana ray kain karigete na koni po ayo kosa nikatian baimi ake ato kaya kosa kamda kampunan takatakan na mita berkami ni akan nera bisnis kakatay na kan state president. My dear brothers and sisters, it is in the name of Jesus Christ that we gather. And what a beautiful sunny day here in paradise. It's a joy, and we can say we rejoice with you in the gospel of the doctrine of Christ as we gather in his name. Made to reorganize the presidency of the Tarawa Kiribati West State. Tereta nakon President Mumunikek o ero ko ayo mente apotor tangon me women ratani kairi the one presidency o kota ki pa the stake and India ni mga perongaki. Therefore, we now extend to you and your counselors releases from your assignments in the stake presidency to be effective at a conference to be held on September 13 and 14, 2025. O sigurei nangania kamu serawaki men ya peko ya asan koroya kain the stake presidency are effective men tepong ayo. We thank you for your devotion and faithful service. May the Lord be with you, your counselors, and your loved ones. Sincerely, your brethren, Russell M. Nelson, Darlene H. Oaks, Henry B. Eyring, the first presidency, close quote. Sikarapain kami namipok para kamasan ni koroya. Awami po sumaka para kamasan ng ibukita kami. Ane ponemente first presidency, mayroy Russell M. Nelson, President Russell M. Nelson, President Darlene H. Oaks, or President Henry B. Eyring. To that end, we release with a vote of thanks President Peninsula Tekiera Memen Keyaki, President Salona Isaiah Rescher, and President Tokomarie Tamara. Asukukuri release President Peninsula Momenikiek menspangan ariasan ng anak. All those who wish to join the first presidency to show their appreciation for these brethren servers, please do so by your uplifted hand. Kana kamukota naromin karaparapan ako ya kain the first presidency kawasan katian pemit yang atay. Korapa. In a letter dated September 9, 2025, which is really last week, addressed to Elder Wakolo from Elder Jeffrey R. Holland, it said thus, Dereta ariero ko tepetempo ruaiwa wanga wabi menemewa ariero ko nakon awta tania la pi wakoro ay kangay te kana. quote, Dear Elder Wakolo, please accept our invitation to preside at the division of the Tarawa Kiribati West Stake to be held on September 13 to 14, 2025. Nakon awta wakolo kariya ara invitation nakoy mayo pa ako natararua on preside the Tarawa Kiribati West Stake are inakorawaki
te tempa te pi me tenuan kon te pi me awan wo watanga wa pi me me. You are also assigned to reorganize the Tarawa Kiribati West stake at this conference. Ako nga na kinape spangam pa ako na mga peronga the stake at the Tarawa Kiribati West stake in the conference an. The Tarawa Kiribati Basio stake is to be created. The Tarawa Kiribati West stake in ang Karawaki. Elder Jeffrey M. Nicoya and Area 70 will join you for this conference. Auta Jeffrey M. Nicoya mente kaisingaun ngaya arenoroan ko na pentain the conference ayo. You know that we're here on assignment. Ngara resangana ki To this end, it is proposed that we divide the Tarawa Kiribati West stake to create the Tarawa Kiribati Basio stake. o siguguri pa te Tarawa Kiribati West stake enang meana ko o ni mga te radikina te Tarawa Peso West stake. Those in favor manifested. Kana kam kariya kasan katene pe mit yang atay. Those opposed, if any, manifested. Kana iya kay Tarawa kasan na ben katene pe mit. With this creation, it is proposed that we transfer the following units from the Tarawa Kiribati West stake to the proposed Tarawa Kiribati Basio stake. Men karawan na yo o siguguri in kamaingit tayan unit sa ikay men te Tarawa Kiribati West stake na kon te Peso te Tarawa Peso West stake. Basio First Ward, Peso te one ward pike Peso te one Basio Second Ward, Basio Third Ward, Peso second kita ka one ward o Peso takaten one ward. Demakin Ward, Te makin ward Borotam Branch, Porosam branch and Tabontebike Aboyang Branch. o tapon te piki ape yang branch. Those in favor, please manifest it. Kana kam kariya kasan katene pe mit yang atay. Those opposed, if any, manifest it. O kaya kay Tara kasan na ben katene pe mit. With the transition in the Tarawa Kiribati West stake, Men tayan ward o branch sa karasan ni may ngay kan away kay Bairiki Ward, Pairiki ward, Banriaba Ward, Nanikai Ward, Pandaya pe ward, Nanikai ward, Terereke First Ward, and Terereke Second Ward. teoretiki te one ward o teoretiki taka one ward. Brothers and sisters, we thank you for your sustaining vote. Sekarang kami dari Romana ne bukin na mi sustaining ward. Maori brothers and sisters, Ana meuri dari Romana te ngapong ay. out of Wakolo and I came on assignment to seek out whom the Lord has prepared to be the next stake president for the West stake and first stake president for the Besio stake. Ako ta wakoro angay yera katapera resangana ki pa sinakakaya nanon tamarari karawa o Yesu Kristo pantay ka nakaira te stake at te Tarawa Kiribati West stake o te Tarawa Peso West stake. We interviewed almost 30 amazing men. Si beroro me o meta ke mane ay ka ekania te ningaunu maisia. We fasted, we read scriptures, we prayed. Si karawa rak me metam si wara ni po kay katap o si tataro na We found 2 stake presidents. o si kuneya women stake president. What is going to take place now is under the auspices authority of the acting president of the Quorum of the 12 Apostles. Te kakawa yo kita diri na yo e pondoko men te kariya men te acting president of the Quorum of the 12 Apostles. Ke tani kay riri the acting president iroya apotora kita ngaunu me women. This first part is for members of the West stake only. The West stake only. Ke isibukia mo kain the West stake. When I call your name, please stand. Kana vete ara mo ya pusiko pa kwatira kenapa. As stake president of the Tarawa Kiribati West stake, The presidents ibukin the Tarawa Kiribati West stake. Brother Terikiai Nathan. Brother Terikiai Natang. Naatan. As first counselor, Temakau Bow. O anamon councilor te makau po.
As second counselor, Brother Nasua Mabeta. O naka-women councilor, Brother Nasua Mapeta. We propose that they be sustained. Si propose pa nakametoaki. Those in favor may manifest it. Nakamkarya ko sa nikatyan ni Pemit ang atay. Those opposed may manifest it. Ani kahit taro ko sa nikatyan ni Pemit. We thank you, brothers and sisters, for your sustaining vote. Sikarapain kami tadi raw mana na bugin na mi kameto. We invite the three brethren to come and take their seats on the stand. Sa busiya tadi ray kayo payakira kon takatakay mo. While they are joining us, the next part will be for members of the Tarawa Kiribati Besio stake only. Takawawan makoro na mga kanakwag punibukin ti Tarawa Peso West Stake. Tarawa Peso West Stake. Just Besio stake. Ibugin ni Peso Stake ay nawak ngayo. Yan ang mga kanakwag. When I call your name, will you please stand? Kanay aram o yabusi ko pa ko tirak. As stake president of the Tarawa Kiribati Besio stake, Are te presidents in te Tarawa Peso West Stake. Brother Josefa Ilia. Brother Josefa Eria. As first counselor, Anamon Councilor. President Tokomaria Tamuera. President Tokameri Tamuera. As second counselor, O naka-women councilor. Brother Speni Simao So. Brother, si Penny, si Mel, so. And we propose that they be sustained. As pupusiya mi kami ato ay bugiya. Those in favor may manifest it. Kanakam karya ko sa nikatyan ni Pemit ang atay. Those opposed, if any, may manifest it. O kanay kahit tara ko sa nikatyan ni Pemit. We thank you, brothers and sisters, for your sustaining vote. We invite the three brethren to come and take their seats on the stand. Sekarapain kami tadi raw mana na bukin na mi kami ato. Asa pusing kami tadi ra kaya kamasan ni betek baka mama kira ke nakora imo ay kay. While they are coming up, for the information of the members of the Besio 3rd Ward and Temakin Ward, President Josefa Ilia and President Sepeni Simao will continue to serve as bishops and stake presidency until new bishops are called. Ibukin the ward Peso Tenua or Temekin Ward President Josefa Eria or President Sipen Simel anapon wakin na yepeku patenani bishop o tenan kain the stake presidency ni karokuha tetay area mga wete kay bishop sa ikapo. Thank you for your sustaining vote. Kanda pa ibukin nami kami ato.
Sakarapa te choir san na kon tayo. Tayo Tarawa manaw nang tawroy nung ora tagen day kita na testimony kaya nakanawagin tayo. Sinamuan na mayroon Miriam Rona Karepa men the primary dimiyaki Airo President Venezuela Amina na mga dimiyaki ron Merian Mamanikiak Merian President Sarona Restia pena testimony dimiyaki rin tanan new state presidency President Terikiay Puna Amina President Temakaw Pope President Naswa Mabita Ibinayo mga kanakwa kinakoya tanan new President si May Peso President Josefa Eria Mapuna nimiyag rin President Tokomeri Amina President Sipin Taumay Amina sa mga kanakwa rin Amina sa kanakwa nakon ni Miriam Rona Mente Primary Meron Tarawa manaw tingabong ay. Ikakadaw ka mga kunan dekaw times pawa direre warere ke tetay ay. Ton nakabarabaray to tana. Arang Miriama Lona arang tamel menarara arwai warere ke ni meaw. Asun naurere yarina teakin na kangay. I am a child of God. I am a child of God. Ngay na sinti aswa. Ngay na sinti aswa. Inte wiki anako inanon kakatawrawakin na utok. Ayasira kinay na sinaw tak. Miriama, tira nanon titeaka ngay na sinti aswa. Iyang oya ay tak are ngairai kain kapene pon nasin roi tiaswa the conference nakitoba wo tanga wapi mewa au etete te unumane rupen vi aliaut mente kai singaung au anamuani meroro ekangai sikakwa pangai rai kai nikapene ponnasin rai tiaswa ai bukin naan siko nanti kina yarona ngaira tatapi menira nako sikakawaki iron tiaswa ibukina pangaira nasina etangirira Doctrine and Covenants 18 verse 10 to 13 Akangay Dekana Remember of the worth of souls is great in the sight of God for and come unto him and he had risen again from the dead that he might bring all men unto him on conditions of repentance. And how great is his joy in the soul that repented. Uring apa ekora kakawagi meta idong tiaswa. Panoria
te wea te sakapoin kami. E mete te rapata au mengaia are erinanon te meraki ibuki a meta ni kapene. Paanga meta ni kapene ndaira nanoia awana koina. Payasa ni mengaus meibua koia mete. Pa nakairia meta ni kapene kana araira nanoia. Au e kora kimare ireina ironcho ameta araira nanona. Tamera re karawa e tangirira ibukina pa ianga nasina a Yesu Kristo pa enamete a enamengaus ibukini kabaraan arapure. Ngaira kaante primary sasan dinanun aua maneka asin ayasa tamera re karawa nanganira pasanga ni mengakona ni mena pasanga ni mengakona no kiria. Towana onimeki ron Yesu Kristo takauowa terairan nano takatenua papesito kakawa karkan te tamne yara iroi. Ngan ke koro vanua uririki ai papesito wag menanganaki te tamne yara iroi iron pishemen. Indulgence in the name of Jesus Christ according to the holy commandments. Whoso thirsty shall receive a gift of the Holy by the laying on of the hands of the elders of the church. Kakwawa arantewea ay Yesu, are emenang ko yonja nabe, awe na bondoko temuan na detoki. Taira nanomi, ababesito waginaran Yesu Kristo. Ni kaines na konte suare tabu ibukini kameunani bure. Awani karawe ena karike te panstuaroi. Katokape iro wiang numanen te karesa. Men karawan nawa mana kai sikona ikan amnata arun nokira na konta merari karawa. Te sisiragi e kaangai. Sinakanga ngaira kaante primary na taya pangaira na sinta merari karawa. Sinakanga ngaira kaante primary na taya pa ngaira na sinta merari karawa. Nana page ne Kiribati rise in the Facebook a Korea e kaangai. Pakaro pon na yaman sarire nas inanon temenga. Pakaro pon na yaman sarire nas inanon temenga. Ikakawa pangaira ikain kapiani pon na sinta merari karawa. Kakawa te tataro babano kawa. Kakawa te brabe se mea rasem meusen papanungaya na ta merari karawa. Kakawa the Book of Mormon Piabano Kawa Tangirin kami ni kabene Tangiria usu Tangira tamewa sinau Tangira tamewa rikarawa na sina Yesu Kristo ya tonga ikai naran Yesu Kristo. Amen. Na pera ni meuri taru amano unting abang ang tamero ayo. Ya pun nga panaw nakakait nokon mo tamewa ri karawa kaya sen doray yon dinay patimen na anato are nakunan pukira bukin na sina ay nunod na rastay kayo. Nang kahit tawa tabi wari karawa kaya stand nang anay chon mekin na kayo ay nang kakarapa pa ikarikay tegen diri ikamais tegen sipa nga karikinakin di ka wano mekin na sina Yesu Kristo inonon na tayo ni Pepo takawaway kad nga kahit taw
anakon ti kain na peo me usu ari asan puto kai inanon ti tispanga ayo tayo pa sakit tispanga morirek tispanga ara ari ilang kain no the sacrifice inanon ti tausu ay nang kain tawari kain na peo pa inanon one witiagyu panarik pati timena tabuli pen tabe wari karawa witiagi pati ti bishop nasira nang morirek tayan ay kapere ti Ruwa tiririk, aro ko yung mga stake presidents, nakakabene na ruwa tiririk, nasuwa abere ni kawai. Ay ko kay nano tumaki iro kay na yung kata-kata kay nariki ba abere na tayo mani on na tayo na yun. May nang kay tawa kay nabaw di beto na ni merurung buto kay nasira. Yan tayo na kay diri. Taruwa manaw tayo yun ang kakaitawa ng karaparap. Morarik, na ko'y mi kain di Tarawa Kiribati peso steak. Ari kaililay kapo, kaya na ko na mga puto kayong kabin di tayo yu. Ngayon na kain Tarawa Kiribati steak. Sa meron ko di tayo yu, narora, awaratan gila. Abang katime tuwera yon, ara steak, ari Tarawa ko Kiribati steak. Kahit na bayang, kamong panaw, punta nga panaw, kakaitaw ko ng karaparap, na ko imi. Sinang miss, kakawara kimi, puto ka kimi, the daily, the trainings, kakarawa, kintayin ako, tayo. Kanya tigiroy na ba? Sa tayo pa, abayang, tuwa na tayo makuro, yan ang marunong. Kiyak, waki nonon dia karesa waki nonon dami yoni mek karena kaya apa yang pa ina rek ba stake na betawan kasi tayo pa yai to wood ayari kaya France ke wo wasta ke France ben kangar France ka nang merurung na katayo ni kina kami pa to wood pa kata-kata bang abon sun yawan na ba mi apa yang tadu manu inang kakaitaw ko inang karaparap na ko yaw stake presidency. President Restia. Yak man nga mo tayo ka na aramuan second councilor, the president po at kasi man ito yak ipatanan kain the stake presidency 2016. Nang kahit awit, taruway kay pa iya po ito ka. O yakari ka takasituwan na kaya situwan. Men arapunta no ni kasito wanak ayri ki lura te merurung ato kura ni karois pakar ikaita wa president to kabari ari mga une minera second councilor yan ako ndoko na ilalikira inanon te ben tinungo tapon te didik awana pe ko re sala ben karoya ben ana puto ka puntero na bari sa kasito wanak itinon na sito wan ayang anida to kura te merurung men merurungi kan dari stake presidency ay kay ang kami na kain di arawod at Tarawa Kiribati West stake kain di Bishop Rick Autas Quorum presidency Relief Society Young Women Primary men mi boto ka mi kura-kura kakamakuri sa buginya to one at the stake at Tarawa Kiribati peso stake inunod na anatangin na tabera di Karawa Tekin na pa, temay sa waririk, ay ang anira rik gay te mewroy. Inanon na darastik may mayna, ay tibi mew go te win the words, o go the France. Natay ayo kay sa split, Tarawa Kiribati West Stake, yasu ko na award as ni mew. Beso, ni mew na ba na award, o go the France. Kamdang na ano ko, abayang, ni-visit ka, ito bayang. Sa bandang kapanaran, kakaitawan, para pa, timay sa nang mariri kayo. Sa namaki nadiki, timuy ang karoy, sa namaki nadiki, tiraw, tukukuray, kay Stephen, tsuwaki, nanon timay sa mariri. Sinang nori, adik, tari, manira, aki kayo nanon, ibubok,
Nikakawari na ko yung tadi na mani na keso ito men kakawarak. Dawatan ti mais ng mais. Nang kaysa mga karika tinapatay kawari na ke. Askunan mga taraya nori edi kitari ra mani na. Kunan kawari. Tayo yu ya punang panahon. Ni kiberi na ko ya taan kay didi ka ay kapuri di kay. Yang panahon na ko ya pa anay mga waki na nun na steak. O ananga ya kabinan kura-kura ya kabinan tamero. Ano kasi to wanaki na nun na ya waki. Tadi wa mano ining kosa pa. Tiya kaya sa iyo ini kita kira orang kinon Yesus Kristo. Ay kosa pa Yesus Kristo po na iyo na kaya sa ay santangan dito takariya kaki. Pas na kunan wakin na kaya sa inanon titay tuwan na titay tuwan. Tanggiling kami tadi wa mano ay inang kakaitaw ibugin di tayo sa tayo pa sa release may ko na antok to calling as a full-time member you are still a missionary kaya kung sila ko nagkaroy ang bigo ibugin tabi marikaraw tanggiling kami taro wa mano away kayo ko wa kaya atongi medyo rinano naranasin na Yesu Kristo. Amen. Kada meori tari hoa mana un ting apong ya tamero ayo. Sake nang tamero te ponge. Sinang ondra kin te kukurai kaya amang ari kaya ara lite sai kapo. Apo rei. Namana meroro ki au te kamen. Te kakaita una oimi. Kami members ni kapene. Kakaita wari kita me. Me wanu ngatiririki. Mengkiri ni bishop ni bong ayosin hinangi ngai ngana no bugin te bong ai panaka kaita win kami ni kapeni nangau karapara na koi mi bugin ni pe mi ami tangira ami ako yera kamasan nanganira inanon narata ini pakan nora kambuo gira nangai kana ni pes kaita win kami members ni kapeni marari kan kaya tigaras aras tega ka wo ya nang kukure ya nang ki mare rinta ya yo tita ya yo ya ko wai kan sia na ko imi awa ko wa yo ena nang boboto na ko ya tari wai ki bu ya li da sai ki abi tsagi nanon tinga apong ayo to sak si ngai ra ke mang nasiro sibura bukina ba ya nang pakana ko detai asukuri kita bewa range ni pa yo ye pa ka anak koroi bugin kata meruan te bong ay ya ki doro ni memesu kita binta tani nga kain na beo bugin na pe ngai nga nanu ni kanong waraya leader say ki kianari ki para stake president inanon te nga bong ay giro kain na beo wa veni dari ki wo ita kuna ko ina antay ngai te yan leaders ay kanari gini nga apong antay ara stake president antay the stake president in the beso stake behind the bell wesi swangay kay nga ti nga apong inanon tibi me wanu materiri ki oy ririya ki na titiya ke confidential penang kakawak ay ra leaders in the day ayo ani sinakonan ntsemtete ni kona ni kantiya gini pahay ka ataw na koya pura nawa ki heaven ako na koya taruay ki kihangana kita tayo yo pa bun the stake president puya leaders even bun the bishop yay payay ka sinagi ko na natay na no ni meo rayo may sinagi neneriya na kon bubusiya kain na pera piha nakariya taningara leaders tay bishop ay ingay nga na kon tingapong ikay na baboy itak yata tani nga te nga pong makaya te kinagara ya litas te yo oy nangis okay so wow na mekin na riyan ang kamen na mekin na inanon tayo ka anak sinauring nga ngaira buya litas yay bayay ka na kay nanuwag yara kamso mayro ya kain na pera o kanawit dira kain na pero wani na yay te ya ka ngay
Tirami yang te pai e. Anyam tay ni meruro me kain na bem. Anyam tay sipa. Makana ye baya ka konori ako kanno. Mete yaki tegi na bom konari ye ni kain na pab. Konagi nerenia na kon neneria na. Ika kai tau na non te tay yo marara riki. Kaya san na mekina te aka ki na mekina yo ina non te bi merwai wa te bi mawanu wa te riki. Inang best sacrifice ako na nga. Ngaira na sira te men na oiri ki women ina non na tay ni kairiri kain na bel. Imagine ibi go ibung ina non te tabes. Ye kiri ka na tay kain na bel suproi ra rikiu. Bugina pa ye te pena. Ye tai te bite ye ya kiau birthday ye pa ya guringa. Menga na yo kiri ka agi. Oi noria ka ne ka uga rice bogo ye te birthday cake ina non na ra. Rice bogo. Ako kaya na ako na ko imitayo. Ana yay tay te bete ya ko na no kawa ki bukina babum. Yak wish you a happy birthday na ko im. Ay kan ne pa ya ko na experience. May ka ngayon kami na no imitayo. Baka na po to ka kain na be mi. Kain na be mi akiri ni yaki. Mayroon na elda wako lo ki elda ni ko ya. May fast. Hata taro maka. Ana vive te te aswa ka mangana ki nanon tinga pong ye. Kakay tau yagi mani nga te kaya uswa ki ya beyang. Inang kakay tau na ko ya kain na beyang. Ikuasa ba inang tangiriya. Ikakay tau bugin na ya ahya tangira morara riki chamara kaya yagi konan pene me yon te tai borang ana siro kon visit them. Kakay tau bugin na mi tangira kain na resti kay kawo. Ingeng gisenang mena kon tetaya yo mena no ro ngai pon stiu nepe sito one the steak bukina bas mena ina no nang baba ki asinang ni meni na no na ikata wing kami morara ri ka ko wa nang ni best di kare sa yo mena no na utai din na ko ina no di kare sa yo ni karo ko ka iri ka na beu te pa ai gunia pa te pa nang kakawa ki sacrifice amtai ami yang wantare na amane Kana marion te tai pura. Pai ni kabenere ni muingam. Pai ka kona sacrifice na koya members. Kona reire ni kon wingare. Ngaya ine ni me yaki angin te tai yaki nang besining. Ni ngangare me ina nun te tai e kairi ri ai kana beu. O yanang mumo me to yanang basi ni ngare. Yain te betai kana yaki ngare yamanga bun kauringai. Kami buya leaders karigin kami pe akaki kai. Aki ya kororoi. Ngai na be anang ni best kapaka wairi nanoi. May makuri kora iki ya ko ita taro mak. Ika kai taon sebangan kai na be upa ire ya kinagi. Nehanang ibes ya ipan na kona andi ki ngai pa debut say ne na kiki ya ki. Nakataya ni yang ipan na kororoi. Ya kari kai na koling kai na be wa yo. Panari ki ngai pa desina na be tari ki na koya. Nasiu. Sipu wa usu ay ki kiame na irarikiu. Kasa be ko te kare sa yo. Oy nang kakay daw na konti po ngayo marararigi yang abuto ka na ko ya kain na steak presidency men na steak yo na ko ya kain de peso steak ko sabay tangirin kami o yato ngay kairo na sina Yesu Kristo amen. Tarawa manaw, inang kakaitaw, kaya ko na ikaw tayo. Hindi tayo yo'y matami. Nanon daw tayo, nagkikiyak. Adik iniman na sila. Nagkitiniman na sila. Angay ya bishop. Ay nanon demand na bishop yay. Mga kini woman. Ang kaya mga mena, inanon the steak. Ay tingaw tapon Cebu. Ay kasi na kayo may Tarawa manaw. Pa, sinarihin di mato. Sinakamato-tuay ng tayo nak. Sinarihinak. Awayo, ayun ni Ro. Pa sinarihin ururing ang tayo nak.
Susuangaki, masinarian think positive. Karena setaraan ne, ada pun tianua, ay, konang kariuam karak, si irai na takarak yan na konti positive. Ako naagi, utari kaagi tarim, kaya maanim, pa enakonan, hindi daro, mataman na, ari karaw. Kakuha na ko yung daro mano, nakukarap-karap, I'm the best. Inon tayo yo. Ilang inipunto kay, tanan ko wag yasas pa wag ron na stake president, mapuna. Ay nang kamo mo, kay ikunan. Hindi ginabang kay ba, temen na. Ay sa buka. Tarawa kita best for stake. Yan ang Tarawa, stake president. Kita yay. Kahit daw yan nagiyasan mga usmaya ron de David. Naroon na reason. Tarawa kita katipay. Ayo tariwa manaw. Di David yan ako ina. Sinaga kasi pa na ako. Wag yaw na nung kukurak. Kana siyong otekan koroy ay kay. Tamara di karawa sen piritan ako ina. Kana stime tuan nung otekan koroy pain ka penegesen suang ira. Ngaya. Ina koroy na bes pangana. Adi pirito ay bukira. Akiyaw na nuwawa. Stime tuan. Makakurak-kuray na. Kasi ba itangin kami in kapen. Di ita kimbetari na umani na kaya payang. Naroon na siya taginak. Inang kura-kura di kikiyak. Naroon na siya nuri ang kay bayari ki pato ward. Ngaya temuan ward. Yon gidbasi. Di out the island. Ilang silangin kakatonga. Pa ayo adik. Ang kay sa mga bungi adik ituwan. Kautan na kita kito ni mek to kura-kura ni bubuk ni mahurin si tuwan. Di meto. Kura-kura ira. Sinagi tatanak. Ita ko jadi ide yang kono no. Wali de kana jajan ni betang maya kita nanda pati ka desa. Maya grangden kanda. Kan menai gigi. Bentukin detai. Aw sina ko kanuan. Pada di meto. Di meto. Kasi na ko yung iba itangin kami kapen. Ay ako na naman nga kami. Yang ngayon kasi ulili sinak. Mesti mo to. Tauroin na nga paira ni bubuk. Tangin kami kapen. O ikay ikiyatakin ni Lord Yesu Kristo ay rawea. Amen. Tariwa manaw. Tayo ilang kukuring di matami. Ilang nga ako kahit daw ako karabara mo antibes. Ako yara kay singaw tayo yung kaya ronira. Sa tayo para ko yayo. Pero nga arasti kay kawo. Doran tayo ka ano ko ilang na ba ako kahit daw ako karabara ba. Nako ya kind of former presidencies. Na maguri. Ko na usmaya. Tukuring ayo ari ako na anting dito ay karabayerik. Para mo ang kaamsira. Temeko nakain na bana. Dito ki mera sige na kaamsira. Tinaswa nakain na bana. Usmaya tukuring ayo tari mo mano. Sana mekin na pa yapan indoy ami state presidencies. Ibugin ti Tarawa Kiribati West State. Ari siya tayo pa, ay si may yambo, ay ito ibayik. Siya ko na kananawa kaway, kinim ko na kayo mga tuwa to ko suire, baba kinako beso. Tariwa mano, kasi na po kayo niya pa, araw ni Meki. Ara ko, inanon diwaki, pangkanay, imemera, kaya ngatay. President sa mga kumakain na pena, ano nang maburo-buro ako ron, sabi kiyaraki. Karena mga memera na bet yang kami, sila nang uli mekin na President, naswa makain na ba na? Ano nang maburo-buro na bet, sabi kiyaraki. Payong ang parents, sinunod doaki. Tariwa mano, ikakuha, anay kari sa Yesu Kristo. Kaya po nanay kari sa, hapo ni nga iya kayo diya. Ilang inamekin anatangira. Anatangira, nakuya na membas. Kaya, ilig ba di bishop ay kakuhaan? Ang kana kukura kay,
Ye kai nanom. Tangi na koina. Me uring ngamo ni kawaki na perita. Ai kamote kawaki. Pangkana ko tangi na koina. Ai na wa ko ando ko kaya kana bubusi ke kai nanom. Ni na no yam tani kai ri. Ya taiya pati taiya yo. Ya taraki ara tai pa esprit te steak ina no woa. Ai tarai yana ba. Pati taiya yo. Kanga yana ngwari ri kena pati tai. Pabuki na pai ka po tawa ki meura pa kanga sista po me apakin te mano kuni pei. Karena foto wa te mano kuni pei. Asa te ba nang ngwari ri. Saka kai bena ko irang te Tarawa ki steak. Kita ki me te steak ya po ri. Pa saka pili maka ira ni katawra ira. Ipukin kawaki na sa kameo Yesu Kristo. Itaya pa nang tangirira. Kana si mewa kina otara dipenda na sa kameo. Asa na ti meto na me kina te bukuri. Tangiring kami, tangira kain na peo. Ari yak tugin bibiti ya pa sweetheart honey. Ibugina ay kawo. Ikaw daw tangira. Ta kawo ka. Kaya kakawin nga pa yaman bibiti ra keso kana may nakatayon control. Tariwa man ng tangiring kami. Away kayo po ay atamdana ni Yesu Kristo. Amen. Kanda bene ni meuri to bakanta ya. Inang matamin de taya iyo inang kukuri kosa ngata ukwawa sia to tana testimony. May ibon nang karabara pa rin nakontari wala san nang atakangwana no nako. Ibon na taya pa. Ya taya pa tuwa tayo na tabigya kay na biya wirawawa. Agya ke konan. Era pa nakakwana no guys. Sinakarin na iroro ang tawa ba kailan. Inang gata ukwawan de kare sa iyo. Tariwa mano ba ibon nang meto-ato. Agya konan na ukwawa may iro. Kakwawa raprabe sa may ungkay. Kakwawa yan na kay mo ay kay babon nga yan no meta tamerari karawa ya san dinaiya. Kakwawa na bete te pa ibara at po pa momon babon na nataya ka tamerari karawa ya san bero nga ya ibugira ba nga ya kay ragira. Dati meto ano wawariki. To wana rik ikona share to wana te kanwan tigi po momon nga ya kakura-kurain tayo na ko ay yang anay tungan na nun tayo na ko. Au tangira na ko ya usu na ko yo metan kabian inge kitya ini nga ya kikuroroy ipwa ka. Ibon na tayo kanaro na ba. Yaya kya kinay. Ayo ay rin moro na 7:45 akangay tayo kan. Tangira kuroroy ini memen ni ito na kinna. Ya ako'y ay kukukurawin na no na. Yak kantang, yak kakayun. Hayo tigi po nang tatangiri. Baya pun na tayo bang kana yai to baya na rin ako ay inukir ka. Apon nan to baya panan Yesu Kristo yang aniran tayo no. Kakwawari ki. Ya kare sayo tangirin kami ari ya upure na irona yakin oria ibu ka parana. Ay kaya siya na rin Yesu Kristo. Amen. Anda bene me ahorita Tarawa manum de ngapong ngai. Ay nang karabaraban dispanga. Yata yaba ya kitau. Me ta me ori karawa ya sen nang nai tol me kina. Ay nagin te kare sa yu. Ata kakapay ay kariken te kare sa yu. Mayroon sinaw. Kinuria women no meta. Ay kari dia ki mahita kaway. Misina de nakay. Taray sinaw ay swangay. Nasu. Detay no itang dia bukan hari kia kakia naki women. Eri dia ki mahita kaway. Koro bukina. Ay yen ay karikia usu eta mero. Dahil ako makain na ba ay swanga. Nikato na makain na nikato abu na makain na sinadin ko ako tara ko. Ay ito kin swanga ni kaangay. Tiraharuran nikato na makain na. Sinanang kakura-kuraida. Sinanang kanira di kimatamera ri karawa. An kakura-kuraida on mekidon Yesu Kristo. Speireyan montiririk. Ay swangay kain na ba.
sa kai ko aramanya asa na ko visit de tempora wo the weekend na ko ako bukina pa si visita na house tamera ri karaw takakapahiya takakaya skarikian ngai makain na pew Spokia tarira manira aki hasen met. Mais payas koroi skabene uara wiki ni kaya temagurin di tempora. Kari kira kaya ipa nanang tangi dari kaya na tau. Oh ya taya. Dame wari karawa. Inu uri rang aira kaya ni kapen. Itarai oh itak jaka wawati bibiti ay. Nakapen ya ukona on sacrifice pa in kapen. Ako wati kare se be ako. Idikira ke ron mek makai na be ona suwa uswa ke simha ka mangaya. Kati me to ira pas na kunan kare kira ke to mek don Yesu Kristo. Pas tangiria nasira ora usu pa na dikira ke on me wakina on mekinan Yesu Kristo. Tarawa manu te kare sa yo ko. Ikate be ai buto kaya ta ni kai ri ar brabis. Ata ni kai ri ke asen vete ke be don tamara ri karao. Kau sabai tangirin kami, tangiria tarira kia, amen aku tita yeyo, awak kawan kabene, ya tu ngidon nasi na Yesus Kristo, amen. Tarawa manu te, tapi ni mau ni nanti, tapi orang ti ngapung ada meru. Na kono si ya dia ki makan na pa na kono coding ay sa dia ki ya dia ki ron te yo kono si dia ko kai iro ti dira ari ti yo ngoti te kan no taroy ba bugin dira kai sinong wari ko sa dia ki na konti to coding ayo me to wana te pai eneng isu ko iro isu na uyang pa sa de pa te makuri bukin tamara ri karo Yesu Kristo ke stata na makuri en ke tipi me wana ri o ya stata na ben spawa ana te ka tamara ri karo tenon na usa de tempora te yo te pa panaun karapar na koya kain na wot hari ina na utai mina ina na bishopric karapaya o bishop pa hati meto nuring yan tayo ko oh karaki na tiriya o meron yan tayo karapari kain na daw kay ngayaraw tayo ko o ngayaraw puto kain tayo ko kato tiyakan kato minis oh ikakuha tayo mano pa jadi yo split ada stick. Orang makuri tamara di karo, ya kau kora kiri. Ngaira di sini bang awalnya kita narun muat, awalnya kita narun di stick, kau kora ini. Orang makuri bukan tamara di karo. Tangiri kami taruh manu, tangira kain nepau, tangira bumi manasu, tangira ukaro, tangira ukara kini kapen. Oi kai riatungi dunia Yesus Kristus, amen. Tarawa manu karapat na wari karawa ibukin te vete are esen vete te yo na nakadaya nangangai pakayakan na vete yo panakayakan menano ni kapane koro mana wadedek natam neo panarik ngay pa anator. Nakaya naroon na ba natin kay Yesu Kristo rin takin. Ma ane ekan kakan na to po kami okay riki pa amitor. Ane ekan riki pa ni moami okay riki pa ayakaw nga amet. Kan ko tao ko na ko mi pati kare sa iyo pananakare sa Yesu Kristo. Kaya
pa pennana a mewn i Yesu Kristo sikona noria iruya aratan kairiri inanu te karisa yo jadi apa Yesu e meu ai tangiri rangai dan tep manira nako jadi apa mangori naronan nanga ai ka kakakor pungia makurina apon metena na papukina pa kamang ekamang odia ke pon ngayat ay toka ay we na kariya pa na pusma enaro ntana pa yo pa enamangori kasa pa tangirin kami ni kapane tangiri au tan kai diri ake asan deke pa au karo tapitai awasan na pendeke pa tandan ka toto no ko pangaya aki akatia roy tamnin pendan and his disciple Jesus Christ ni ko itangirin kami itangira kain napeu menaseu ay kama metena noi roya ayatong ye kairo na sinari Yesu Kristo amen. Inang kakaitaw na konta na wari karo. Kaya nga na itisipang panna ko na. Ni ko ataw ko awa. Iron na sa kanya wa Yesu Kristo. Tiat ko sa faith. Ita ko patay kante primary. Verse 1. I tap. We believe in God. Father and His Son. This is an enduring course. Ikawawa panayron da tami right? Poningaya nasin Yesua temesa atis kapoira ikawawa panagi amega ntebenuya areseresu Poningaya ya kadiki. Te wawa ibukin Yesu. Pana ka karawaki, nikakurawaki. Inanon Yesu. Tesaroy ate berite apo. Ikako awa. Nipu ngai kai. Ngaya atemen. Ako sinakon tetin mane yo tabas mit. Ye beto tawan tebina. Ikawawa ndiri yo. Watebina. Makorotenu kibuna au. Ngaya
te sa te ipuki ai ipuki mi iron te tan takapenia ni kwawa Arianga te purabes ayo te pasimi. Hetak e meu. Poningai ya diri kita mena. Meron te tame. Ikakuawa Yesu Pante Kristo. Ay me. Ikuasa paitangira tamewari. Itangira tamewari kara menasina Yesu Kristo. Itangira kaina bel. Itangira naseu. Ay tangirin kami. Ikarabara na konti akari sayo. Pangaya. Ekatime to awa. Ay wana. Suwi na nuna. Ani kiyang ni kari kira ko. Unkana to. Naran na sina Yesu Kristo. Amen. Mano, imanya tan abente. Sekarang kau jadi musik apa? Ya, kaya kapan? Amin jadi nak musik apa? Sekarang iron presiden toko meri. Ini iron presiden Stephen Naunga. Amin ane sabanga orang meron out of Jeffrey Koya area 70. Orang the closing remarks. Out of Tanigera B. Wakoro, the General Authority 70. Then kainin the choir, the youth of the YSA. Our nakainin the Tataro. That Tenga Tomerois. Asakanawan, Oya Kantavan. Sorry.
Idang kukuray tayo Tarawa mano kaya kunahan mga rikaw tayo ngota. Hari tayo bandaw kami na bentayin ko sa warik na kaya kain Tarawa Kiribati West Take. May na irisin ako na si nakarukoro yaw kami urirong Tarawa yo. Idang kakay daw na nun mew. Garigayaw taan kay riri ka. Hangan ay uwa pa ina nun mew erang kakawag. Tuwa. Tuwa na, to respect. Takarini-rini. O, takauwa. Jong yan. Ina nun mew. Ay na nun nahutu. Ay diya kiniya na supaya ikaw ay kay. Din jong ya. Nanon nara kay nutu. Ay diya niya. Paano ba na to respect? O jong ya. Nakunda may yari ka raw. O sa kami o Yesu Kristo. Ano ba na jong ya. O respect. Nakuya tamay o sinaya. Ano ba na to respect? O jong ya. Nakuya. Hayataan kay rin na ng dekaresa. Ikaw tao ko Tarawa mano, dekaresa erang ko. Akiyaw na nauhuway. Ikaw ko wapata marari ka raw emeo. Yesu Kristo, ngayatun dekaresa yo. O ngayata raruay, ndabongay. Kahit tao na nun emeo, karikiyan divivit ay mga vitek, inang kukuray. Kahit tao bandang release, handang inakurain, no relax. Kota noy, vitek. Oi, tuhan may bakon na nasisira kaya ta. Ni ko hiya tuangay. Yahidi ki ang plans inano ni Mew. Ako yung hindi tayo. Tarawa mano ito ang yata ni ko. Anang may sa plan. Nang kay vitek hindi tayo. O atan na ki ang plan. Ang plan, reko nanganganay. Tibibit reko vitek hindi tayo. Ikakay taon des pa ngayang anak. Ikakay taon. Nanon may koran mga vitek. Sanding in bishop and that way what did he? Suwa did he go? Another 7 years. He saved us a bishopric. Then what did he? Kind of stake process. O iya katayo pa mga mandarik. Esen viti ita me wari karo. Spangawas as first counselor. The one stake era in Voriri. Beso stake. Tayo kami Tarawa mano. Kakaito. Yang tangiring kami. Tayo na tami wari karo. Nasa ni Yesu Kristo. Naran Yesu Kristo. Amen. Tarawa mano kan meron ti. Awan ti ngabong ay tamero ay. Ikan swawa au na mekin dari ya wawa na ko imi de ngapong ayo an katen ka wore ken te yang anak I can start with the experience dari ka yasan dinano na ke the bishop ke ita the bishop wa to wana da pa ini datang dia ikaw karoya na kondo na ko ya kain na words na extend to calling anti tuwan na tayo datang kaya kana extend to calling pa kana anati ndorome ki to anati ni mek ame ta ki extend to calling na ko ya inang kukuregin ka ko ngayon so nga ay tay mek kukuna ki to kana ita ka nga mesate wasag ta nga ka ngayon ako na sak ta nga tayo marikaraw ayo na yute na ko kung ano taruho mano woy the training are Tarawa kan konano ay sila inak iron the system umenikia ke ikan spawai dia tapi wa ke spawai yo kangai tapi wa na ter excited ke kukuri o karabaraban de dengan calling aga kunangan anak o ke kwasan ng anak the training are konano
I tatara mo o present Venezuela ya pundi mo kana kon terare. Kon daw ta bokolon de citizen. Ya mga deo ya mga mek. Akya ngayo. Ena na koroi. Igarabara ba taruo manaw despanga. Kay kuna nga hindi ba temen na ti sa boto ka. O anatabon ba itamera rikaraw nara stake ya boriri. Peso stake. Ti karabay din katudo kay asan ni ko atak na koira. Iriya ratan kay iri ka kora. Kaya agad ka kita iyo na anak ti nomet. Ati ya daya ba ayo na yun tamera rikaraw. Ti yan webete agis wete kay taru amano. Into what anbun nanon mengaray ko ko ay kan na asbanga. Tamera rikaraw asan nun mekinira yay. Sinanay calling sa igay metenan o kukurey o yun ta kinta karaparap. Ti ikakowa pero mano ba tamera rikaraw mew o nasina Yesu Kristo ayo ana karesa o ngai kairia buong ay kairi nanon na province ay uraso Nelson ikarapara pa nangarig nanu kukurey o nundak di takarapara untuk calling ayo on nangane au karapara ti nakon kain na pew kay ngai mo ni kangay ko nano nakon daw to bokolo ikonan po to kay ati batera bukin witiakim tay yo ya daya bante tay to wana nakotak on na daya ngai ayo buni bukyu o te bai area ya o te bai tangira tama wore karo be base ibukyu o ai kai ya tongi ron nasina Yesu Kristo amen. President Russell M. Nelson is prophet, seer, revelator. President Nelson puningay at isa memeta at isa kariki kosus. At 101 years old, he continues to inspire me with his words as a living prophet. Ang kay pun tubuo tuwan na nirigi, pun gigira bagi pun nanganganay na betenani kairi kay ngay arabrabes. He recently asked the question, to who and to what will you give your life? Ayasan sila gini de sila ba kanga antay ako na meom na koina. We all get to answer that. Our leaders on the front here have given their life to serve in various leadership positions. Asa sa nori ba artan kay di kami na mo kay asan na nga meawiya kenanoya pa anape ko bukin to we. We thank those who have finished this part of their service and congratulate and welcome those that begin theirs. As kahit uwi aki asan karawat tumuyo ko ayo asa mga busmayan naki mga busmaya tira ko ayo. We thank our distinguished visitors that are here and others that are visiting us for the first time. As kahit uwi tanan obet ak stay kage ato mga iliran tetay ayo. You give your life to many good causes. Kamasan nga meomi nakun karawan ni Roy. If the Savior was here, he would answer that question. Ang kero na ba kay sa kameo ay nakaka disragyan. I'd like to share my thoughts around how I would answer that question. Nasipa kang dibe awiyang kang patira ay kunan ako okay ka na kon disragyan. If you look around, you will see. If you look around, you will see hundreds of you. Akano ko punta tara to na kon to metam ni kang ayo kono nuri ay ka pupuamet. Have a quick reverent look. It's amazing. You are here on this Sabbath day to make it holy. To sustain a change. Some might think when two things split that it's a bad thing. Like a divorce where the Besio Causeway becomes the split.
But the Lord talks about families. Mais esen de tu yo dosu. When a husband and a wife, a man and a woman leave their parents and become husband and wife, Ganar ba kita le de mar de bu ine ayakaru awari ki patat pu mane waine. it is not a split. Sagite mai nako. It is an extension. Kanga pun mga ritan dite dosu. And we celebrate that. O ani akanga si Same as we celebrate the extension of members in a stake when we ayaro na create si a new buka stake. merwa. Ari esen karawag de stake. So please think of this as a celebration and an extension. Ayari tayo ka kanga tarayo ba kanga titay buka mer. President, it's okay to still visit Besio. Aya berestes erang tomorrow guys yete tomorrow peso. President Russell M. Nelson's favorite scripture to talk about the Sabbath is in Ezekiel 20:20. Iron beresten Nelson ye yana ana kanga na ki puara nabet na ron ni te gira. He says, "Hallow my Sabbath," means make it sacred. Kanga te aginda ba kona ka karika te punga te tapes mimitong. And it shall be a sign between me and you. Ay nariki pa kanga te karikina ay merenau mangke. When we put our hand to the square, that is also a sign. Ganaro no bas ka te ibairan. Ay kanga pun ko atan dabe ay kanga te kanikina. When we come to church on Sunday and partake of the sacred sacrament emblems, that is a sign. Akana sirokon ka to tapes nana te toa anya na bate ko atan te kanikina etab. When we pay our tithing, Ganas kapakara ka puya ni pai. when we live the word of wisdom, Ganas mewa kina suante meuri. when we pray as families and individually, Ganas te taru pun narausu kita pun ngairan te menira. when we keep all the commandments of God, Ganas kawa kina na suani ka pene tamerari karawa. that is a sign Anya pun te kanikina. between me and between our Heavenly Father. Imerenau atamewari karawa. I invite you to make signs every day of your life. Ikain kami bakam nakaroy tenan karikina ni meumi nanun meumin That you will love Jesus Christ, bakam na tangira Yesu Kristo. and it is He that you will give your life to. Apo ni ngaya are kona nga meum ibukina. Now, in closing, if I could read 3 Nephi chapter 9. An kaina na nawarika takatunwan ni pai duaiwa. This is one of many places the Savior teaches what He would give His life for. Ayu are kanga itakin de yete sakameu are aron ke yangan meuna. So I bear my witness of Jesus Christ's words by sharing His words. An anga au teaka au testimony yon teaka ikai. If ye will come unto me, ye shall have eternal life. Awane na ko ay narigiro te mewa ya ke tokina. Behold, I am Jesus Christ, the Son of God. Noria poninga Yesu Kristo nasintiaswa. I created the heavens and the earth and all things therein. Ikarika ikarawa tio napa apa ni kapene akinanona. I am the light and the life of the world. Poninga itiota o tan tio napa. Behold, I am come unto the world to bring redemption. Noria iroko na kon tio napa panda na wota te kamewaki. I bear my testimony that Jesus Christ lives for us. Kawata ko pa Yesu Kristo e pun meu bukira. We are the people that He is giving His life, has given His life for. Poninga ira ometa ariasan nga meura ibukira. I bear my testimony that He lives, He is our Savior and Redeemer, in the name of Jesus Christ. Amen. My dear brothers and sisters, what a joy to worship with you on this Sabbath day. I am so grateful for what we have felt and what we have heard thus far. I am looking forward to another teaching opportunity this evening from 6 to 7:30, where we can talk of Christ, preach of Christ, rejoice in Christ, and prophesy of Him, and invite others to come unto Him. We have an unpaid ministry in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
There's no upward or downward. Nana karesa Yesu Kristo o akia te waera ki o te kiri ka. There is no promotion or demotion. Akia re toka na kuana o ya mga It's karuan only na either we move forward or backward. si te maingin na ko moa o kini kiri ka. That's what it is in the kingdom of God. Ani aron apenuente aso. And the reminder is always in John chapter 3 verse 30. O te takauring ereke Yohane Whatever calling that we have, sa pangara re sanganak whatever status that we have, tera arastera sa ereke irora. he must increase. Inapondiay ni kekerak. I must decrease. O ngay nakiri ka. That's what it is in the kingdom of God. Ani arona na penuente aso. Wherever we live, Tetapor semena iay whatever status that we have, tera arastera sa remena irora. he must increase. Ngaya inariay ni kerak. I must decrease. O ngay ra sinakiri ka. I hope, brothers and sisters, that's who we are. O tataruwa manu pataw ani. That's our character. Inariay hindi ke panuan ni That's our integrity. Awan nina barora ni That's kokowa. our honesty. Arora ni kokowa ina ni meawr. He must increase. I must decrease. Inariay ni keraki o nakiri ka. I would like to say a word to those that are not members of the church whom we have the privilege of worshiping with today. Kan meroro na pa na koye terira mana na ake sak stoi kaina te karesa arora na pa ni tayo. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints does not branch out of another church. Na karesa Yesu Kristo bukiga kaisaki unsaki ana branch. It is the Lord's restored New Testament church. Na ponte karesa sa ni kokaki naron na rin tenute demens. There were a few denominations that were surrounding a place where a 14-year-old young boy was raised. He asked this question, seeing what he had observed. Well, two questions. Which church? That's the question that this 14-year-old boy had in his mind. This 14-year-old boy loved reading scriptures. Then he came across James chapter 1 verse 5 in the New Testament. If any of you lack wisdom, let him ask of God who giveth to all men liberally and upbraideth not. And the promise is, it shall be given him. This 14-year-old boy put it to the test. If that is true, I better put it to the test. I have questions. I need answers. He went to the woods to pray in upstate New York. In that prayer, as he was praying, Satan did all he can to distract him. He could sense and he could feel darkness over him. And he did all in his power to stay focused. Just as he was about to give up, because of this darkness that overcame him, then he saw a pillar of light exactly over his head above the brightness of the sun, which descended gradually until it fell upon him. When the light rested upon him, he said, I saw two personages whose brightness and glory defy all description standing above me in the air. One of them, he said, spake unto me, calling me by name, and said, pointing to the other, this
is my beloved son. Ayo nasiwa mo tangirak. Pero teni mana ayo ereke kakano. Doesn't that give hope to every 12, every 13, every 9-year-old, every 90-year-old? Ayo are pun ako yana pa ni kapen yaki meta amdidi pa to irawa. That heavens opened, Pa karawa eponugi. that we can speak and talk directly with our Father in heaven in prayer. Pa sikona ni meroro meta marari karawa di nanon tita. Because as testified this morning Naron na riasan tiakinagin tinga. by an angelic voice from this pulpit today, Naron na riasan ni meroro kinag. that I am a child of God. Puningay na sinti aswa. We are all sons and daughters of God. Ngayon kapene po na sinti aswa ayne o. No wonder Paul reminded us in the book of Hebrews, in the book of Romans, in the New Testament, Ngayon tawan na periasan ka para tuwa Paulo. that he is the father of our spirits, Pa tiaswa pon taman tamiran. that we are all his children. Pangairay kay ni kapene po nasin. That's who we are. Awan na po ni ngaira. Wouldn't that be a great thing that you and I renew our relationship with our Father in heaven and his Son, Jesus Christ? Sa kipasinariyan kami toa ararita kami tamarari karawa Yesu. Experience from the first vision. Menti experience ani. As he returned home, Inaron na natay nok. in verse 20 of Joseph Smith history, Ereke te yote pasimis makorona wabui. he entered his home. Inaron na natay dio kire mo yangana. Mom was in the kitchen. O sina na imenan tuman kuwa. Mom asked a beautiful question. O sina na mga sira kanya te sira kaya tamearo. Paraphrasing, son, are you okay? Aswanga na suko koroirei. This was this young boy, Joseph Smith's response. Awayuan na kaya ka te prabe sa yote pasimis. And as I leaned up to the fireplace, mother inquired what the matter was. I replied, never mind, all is well, I am well enough off. Inaron na natay o sira kanya sina na paka iwara o ngay ka ngay imerurung. And then he added, then I said this to my mother. O ya mga tao na kon sinaw. These 5 powerful words. Di mewa te kay ka kura. I have learned for myself. Iyasa di yakin na iponiro. Brothers and sisters, isn't that a great teaching moment for you and I? Tarawa mano sakyan te tayo ng I have learned for myself. Iyasa ni karika iponiro. Whether we are 14-year-old Ngayon kana to te pi mewa. or whether we are 40-year-old Kita wabu yam didik. or whether we are 90-year-old. Kita wairu wabu yam didik. If we are able to say that I have learned for myself, Kana kokona te yakin na pakosan pun di yakin na it iponiro. makes all the difference. O ayo yan na pundangin bubuog na ko. When you and I are able to say, Kana sa konan te yakin na ayo. I have learned for myself that God, our eternal Father, lives. Ayasan di yakin na pa tiaswa tamarari karawan. I have learned for myself that Jesus is the Christ. Ayasan na di yakin na pa Yesu Kristo. I have learned for myself that the Book of Mormon is another testament of our Savior Jesus Christ. Rongorongon Yesu Kristo. I have learned for myself that families can be together forever. It can only happen in the house of the Lord. Ayasan na di yakin na pati tempora ay nakona nang anya tausupa na meya. When you and I are able to say that, I have learned for myself, it makes all the difference in our Kana lives. sa konan te yakin na na pundangin ibubuog na ko. Mormon was a great example of that. Momon punto prapi sinapa at ngayat katoto na ibukin na yu at amero. In the Book of Mormon, another testament of Jesus Christ, which is a tangible evidence of the first vision that I've just shared. Na napog momon na te yakin na kemero rongon to prapi sa momon. In Mormon chapter 1, verse 15, Makoro na ito na kipuna te pimen. it made all the difference to a 15-year-old boy Ayo ari buka te te ni mani ayo. when he was able to say Nki ako nan te yakin na that iponiro na. I have tasted and knew of the goodness of Jesus. Payasan na makina tameroan na ngayon tamereno ko sa konan ka ngay sa sandi yakin na iponiro And na. I have knew and tasted the goodness of Jesus. O yasan na pa. Awan na pundangin ibubuog na ko. We can tell the police department, don't worry about us. O siguro ni ka ngay ako na akin ng Tarawa. Because we know we need to be good citizens.
Because obedience is very important in the kingdom of God. And we see our neighbors as members of the Catholic Church, Baptist Church, Jehovah's Witnesses, Wesleyan Church, Hindus, Muslims. And then we can say, don't worry about your neighbors. We are not worried about our neighbors because we love you. Because we are all sons and daughters of God. That's who we need to become as good neighbors. Again, whatever denomination that they come from, we live what we preach. We are honest citizens. We are faithful disciples of Jesus Christ. In Papua New Guinea, during the World War 1944 and 1945, there were some who were very strong in their belief in Jesus Christ. Members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And of course, as part of the U.S. Army, they were based in Port Moresby and Lae. During this challenging time of war, they felt that the best thing that they can do on a Sabbath day is to have a sacrament meeting. There was no cups. What did they do? They cleaned the shell of the bullet. And they used that as their sacrament cups. Devoted disciples of Jesus Christ. I think in my mind, these are those who can say, I have learned for myself. I have tasted and knew of the goodness of Jesus. May you and I be able to say that. Not in words, but by the way we live our lives. We are doers of the word. Because we have learned it for ourselves and we have tasted and knew of the goodness of Jesus. I invite you and I to identify what we can do within the four walls of our homes that will help you and I to be able to say, we have learned it for ourselves as a family. We have been doing Come Follow Me. We are reading the Book of Mormon and the Testament of Jesus Christ every day, every day, every day. And we are able to say, we have tasted and knew of the goodness of Jesus. I promise that you and I, as we do that, watch for miracles that will take place in your lives and our families' lives. God be thanked for the matchless gift of His Son. I bear witness that He lives. He is the resurrected Lord. The tomb is empty. We love you. I love you. The Lord loves you perfectly. As we look unto Him, that He must increase, I must decrease. In the name of Jesus Christ, amen.
tamera rikara. Karabago ibukin tami meroidi. Estime to ne mekin ande tayo. Sky tago ibukin tuwang kirio tikarisa kwasan ko kya na koiro. Sky tago tamera ibukin nara private. Ari kwasan nangana timera dong. Karokan nara dik miyaw ande tayo. Sky tago tamera ibukia ratan kairirin tayo. Skarabago ibukia ke kwasan rudisinian tayo. O skarabago ibukia ke kwamanga metiyan tayo. Skarabago ibukin na rausu ay kakakakoro. Makakapaya ke estime tuan kakariki. Inanon tabang tawana matabang tawana. Skarabago tamera ibukin hanapag momon at estime tuan kariki inanon mehor. Tayo saman nandokan takin na rataro mehor. Sirimoni bubusi ko pa ako biya kakapaya ira. Kakapaya ra private. Biya nakariki at merurung me tokorakoran tapangya koray. Niko tagi metan kairirin kapeni nanon te karisa. Sa uring haratau te akan tayo sabsigo. Kung nakakora-kora, nanganya timerurung tan kairiri ay ang kunani piyo ibukiya tupotan namin. Spusigo am kakapaya. Penati meto yoran ta menirano. Kakapaya ra usuay kakakakor. Mera kakani mi aura yo. Pas nakikiyat. An konan ti meto andi kipangaira. Tan karawana nom. Ni mi aura yo. Pantitain. Sinakonan nuki. Nakoimti mi aura keto kin. Toni ira ni kiran nawa kisna nang kami na inti awayo. Karukaruan tairi. Senang tauroan para no kami yanam tabuay. Sabu busigo kakapayay pero ni mama na kakapayay ngira ikay ni kapen. Pas na ko na ni kita na tatabuayo na may kinatami meroy peti me toyo rantay na. Sa kororoy me tams kikiya o busigo kaparakin narabur. Iyara taroy roran sa menira na. Sabsigo pa ko biya kaya ay kay kisana ko imetinano dinano. Doon na si Yesu Kristo. Kung ngaya raw ora sa kami. Amen. Mauri ate nakoimi te members takatano tariki jawa no te tairi kai ga ye te youth to YSA parents to osno ate ebusi te auta wakoro auta ni the primary ate youth kana kamkunan kanangan dari sheken me auta ni koya auta wakoro kami lagi ikawai ke members karena kamu kan concrete ami new leaders kemakonan kan mga tahun mga saya tayo lalu ya ami leaders sa kabo aya kante primary ya kante youth kama share me auto no koy auto Estamos yo por para hacer como te puedo para que no vaya la calle ada nanti musik dulu
Nakakira.